Pemirsa dawak pandemi COVID-19 akeh warga negara asing WNA saninenten sidem wali budal kepa negara ipun. Kahanan puniki janten nangyang pikobat anyar ring Bali. Ring warsa ungkuran kewentenan WNA ke deportasi saking imigrasi santukan memuruk inik visa miwah lama tinggal turmaning mapadilaksana kaun utawi kriminal kantos ngeranjing ring daftar pencarian orang DPO. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamarulin Manihurup Mausang, sampun ake ngicenin pendeportasian majeng WNA ring gala ungkuran. Jamarulin Mausang rau mangkin kantor imigrasi, sampun ake pisan ngedeportasi orang asing sani memparilaksana kaon. Pai ketandani teler sampun ngewentuk tim pengawas utawi tim was orang asing, sa ngelaksanaan operasi gabungan pengawasan orang asing kesarengin instasi sani mepaiketan. Sedurungnya nih, Jamaruli sampun pulih ngodarang kanan puniki. Anut saking data imigrasi, WNA sanejan negering Bali mekata tigang dasa tali diri. Pini ake saking warga negara Rusia. Mawasang indik persentase WNA sani memuruk, WNA Rusia kekantenang pini ageng santukan kointenan ipun taler akehan. Munggo ring data warsa kali tali kali dasa, saking 1,7 WNA sani memuruk, kointenan WN Rusia kantos langkungan 1% Asa punika taler ring warsa kali tali selikur puniki sampun munggu langkungan tigang dasa diri WNA sane memuruk. Nampenin pikobat inucap ake sane memuruk sangkaning stres utawi nentan sidema wali budal ke penegara ipun. Miasa Bali Pos Nguningayang.